Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Tube Barasa Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo twise Indimi Nyafurika mu Marembera. Mbere yuko twinjira muri iki cyegeranyo twise Indimi Nyafurika mu Marembera, reka tubanze tubasobanurire icyo ururimi ari cyo. Ibitabo byinshi n'abanditsi banyuranye bagiye basobanura icyo ari cyo. Nkuko tubisanga mu gitabo Britannica, ururimi ni uburyo buhuriweho na bose mu kuganira hakoreshejwe imvugo, ibimenyetso cyangwa inyandiko, bigakoreshwa n'itsinda ry'abantu runaka basangiye umuco na gakondo. Ariko rero ururimi runaka rushobora kwisanga mu kaga ko gucika burundu cyangwa kuvogerwa n'indimi mvamahanga iyo ba nyirarwo batarwitayeho cyangwa bakaruvangavanga n'izindi mvamahanga. Indimi ziri mu nzira yo kuzimira ni indimi umubare w'abazivuga ugenda ugabanuka kugeza aho zizimira. Mu ndimi zigera ku 7,000 ku isi, inyinshi ziragenda zizimira kandi birihuta uko umwaka utashye. UNESCO ari ryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco, ritangaza ko indimi ari umurage udasanzwe w'umuco w'ikiremwa muntu. Imibare itangwa na UNESCO igaragaza ko 50% by'indimi zivugwa ku isi ziri mu kaga ko kuzimira. Ivuga ko ugereranyije buri byumweru bibiri hari ururimi rw'abantu runaka ruzimira ku isi. Ngo niba ntagikozwe 90% by'indimi birashoboka ko zizazimira mu mpera z'ikinyejana cya 21. Turebye nko ku Kirundi n'Ikinyarwanda, ingero ni nyinshi cyane, aho cyane usanga bamwe mu bize bavangitiranya amagambo y'izindi ndimi, cyane Igifaransa n'Icyongereza. Abandi nabo kubera hari benshi babaye mu bihugu bituranye, ugasanga barimo bazivanga n'izindi ndimi zo mu bihugu bituranye. Ese byaba biterwa n'iki? Gusa ngo bizagira ingaruka zitari nziza cyangwa bitume izi ndimi zisanga zahindutse zivamo izindi cyangwa zizimangane burundu. Mu gihe gishize ikinyamakuru BBC cyo mu Bwongereza cyegereye bamwe mu mpuguke iganira nabo ku byerekeye iki kibazo cyo kuvangitiranya indimi hamwe n'ikibitera, berekana ingorane zihari muri iyi minsi. Gertrude Kazovio ni umwarimu muri kaminuza y'u Burundi, akaba ari n'umuhanga mu gusesengura ibijyanye n'indimi. Kuri we ibyo kuvanga indimi biri mu bice bitatu: icya mbere nicyo gutira amagambo, icya kabiri nicyo kuvanga indimi, icya gatatu nicyo gusomanya indimi. Kuri we biriya bice bibiri nta ngorane biteye, ingorane ikaba iri ku gice cya gatatu. Professeur Kazovio ati, nk'akarorero, ndakunda kumva imvugo yo mu banyeshuri ukaza wumva ngo nimuze tweshanje, hanyuma dupartage amarore. Urumva kweshanje, gupartaja n'amarore ni Kirundi kimananye n'Igifaransa mu ijambo rimwe canke mu ryungane rimwe. Uku ni ukwica ururimi kandi nibyo bishavuza abarundi benshi. Umwarimu Gertrude Kazovio yibutsa ko utaye ururimi abataye umuco, agasaba ko habaho kwigomwa kugira ngo abubu n'abavuka bakangurirwe gukunda urwo rurimi, imico n'imigenzo myiza iri muri rwo. Ati, ururimi nirwo rurimo imico n'imigenzo ya bene kuvuga urwo rurimi. Ikirundi kirimo imico n'imigenzo vy'abarundi, akahise kabo n'ingene babayeho. Rero si byiza kukivanga n'izindi ndimi, kuko uriko urakivangitiranya n'izindi ndimi, uba uriko uravangitiranya imigenzo, kahise, imibereho y'abarundi n'abantu badasangiye imico. Kuko burya ururimi iyo uruvuze neza uba uriko uraruteza imbere, ariko iyo uriko urarusukiranya n'izindi, urumanyana n'izindi, uba uriko urarusubiza inyuma. Jean-Claude Uwiringiyimana, umuyobozi mu kigo Inteko y'Umuco gishinzwe kubungabunga no guteza imbere ururimi n'umuco mu Rwanda, we yemeza ko iki kibazo kiboneka no mu Kinyarwanda. Ururimi rusangiye amagambo n'Ikirundi ku bice hafi 95% nk'uko bivugwa n'abahanga. Ikinyarwanda ni ururimi rufatwa ko ruva indimwe n'Ikirundi. Uwiringiyimana abona ko ingorane ya mbere ishingiye ku myumvire n'imyitwarire bwite y'umuntu, aho rimwe na rimwe uko kuvanga indimi bisa nk'aho ari ugushaka kugaragara ko ari umusirimu, bigatuma kenshi ururimi rw'Ikinyarwanda arugira ururimi ruciriritse, bityo akaruvanga n'izindi ndimi kugira ngo yerekane ko yize. Avuga kandi ko bigaragara cyane ko abavanga indimi akenshi biba bigaragara ko iyo bagiye kuvuga Ikinyarwanda baba badaha agaciro ibyo bagiye kuvuga cyangwa batabiteguye nk'uko bigengesera iyo bagiye kuvuga indimi z'amahanga. Uwiringiyimana avuga ko kandi kubera igihugu kigenda gitera imbere, hari ibintu bitandukanye bijyanye n'iterambere bikomoka mu mahanga, Ikinyarwanda kikaba gikeneye amagambo runaka yo kubivuga. Jean-Claude Uwiringiyimana nawe asaba Abarundi n'Abanyarwanda guha agaciro indimi zacu kavukire, kumva yuko Ikinyarwanda ari agaciro k'Abanyarwanda, Ikirundi ari agaciro k'Abarundi, birenze kuba ururimi abantu bavuga, ni ubumwe bwabo.
Mu bijyanye n'indimi, Afurika ifite ubutunzi butagereranywa. Mu by'ukuri hagaragazwa ko uyu mugabane urimo hafi 1/3 cy'umurage w'indimi ziri ku isi. Mu ndimi 7,000 zanditswe ku isi, 1,500 kugeza ku 3,000 zikomoka muri Afurika. Indimi zose nyafurika ntabwo zifite imiterere imwe, hari izivugwa n'abantu benshi, izindi bake, ndetse hari n'izijya gusa. Abahanga mu by'indimi bahangayikishijwe n'iki kibazo kuko indimi zizimira kenshi n'indimi zirimo ubuvanganzo budasanzwe cyangwa se zihariye, ndetse zimwe zikaba zitaranditswe mu bitabo cyangwa ngo zigwemo mu mashuri, maze ubuhanga buzirimo bukazabura burundu. UNESCO itangaza ko indimi zirimo Ikinyarwanda n'Ikirundi usanga zitarimo kwandikwamo muri iyi minsi, ku buryo ngo ziri mu zizazimira mu mpera z'iki kinyejana niba ntagikozwe. Bivugwa ko Ikinyarwanda n'Ikirundi kivugwa n'abantu basaga miliyoni 40 ku isi. Ikinyarwanda ni ururimi rukunze gutabarizwa na benshi, bavuga ko rushobora kuzimira nk'uko UNESCO yabiciyemo amarenga. Hirya no hino usanga abacyandika nabi ndetse n'abakivuga nabi. Hari abavuga ko agaciro gahabwa Ikinyarwanda ko kakiri gake muri serivisi zitandukanye, kuko nko mu mabanki usanga inyandiko nyinshi ziri mu Gifaransa n'Icyongereza, bityo ntibyorohere wa muturage utazi izo ndimi kwaka serivisi muri banki. Ikoranabuhanga ryiyongera mu Rwanda riturutse mu mahanga naryo ni kimwe mu bigira ingaruka mbi ku mikoreshereze y'Ikinyarwanda, kuko rya koranabuhanga riza riri mu ndimi z'amahanga, bityo ntihaboneka amagambo y'Ikinyarwanda akoreshwa mu mwanya wayo yo mu mahanga. Mu Burundi no mu Rwanda ibihugu byombi byatangiye gahunda zo kubungabunga indimi zabyo, Ikirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi Professeur Kazovio avuga ko hari gahunda yo kubyutsa ikigo nkizo y'Ikirundi. Ikigo Professeur Kazovio avuga ko cyari cyaratangiye mu mwaka w'1960 n'umupadiri uzwi cyane mu myaka yatambutse, Padiri Jean Baptiste Ntahokaja, ariko kikaba kitarafashwe mu mugongo. Ku ruhande rw'u Rwanda ho bageze kure, aho Uwiringiyimana avuga ko mu migambi bafite mu kigo inteko y'umuco ari uko bateganya gutangaza inkoranya yo mu Kinyarwanda. Avuga ko bategura inyigisho zihariye zizahabwa abantu batagize amahirwe yo kwiga Ikinyarwanda, bemeza imikoreshereze y'Ikinyarwanda mu nzego zitandukanye z'igihugu, bongere bateze imbere Ikinyarwanda mu kugishakira amagambo mashya. UNESCO ivuga ko indimi zibangamiwe ku isi zigera ku 2,500, muri zo 230 zikaba zarazimye burundu kuva mu mwaka w'1950. Iyo mibare ikaba ari hafi y'imibare yemewe muri rusange y'indimi zigera ku 3,000 ziri mu kaga ku isi. Ni umubare utari muto ariko uhangayikishije. Zimwe mu ndimi ziri mu kaga ko kuzimira burundu muri Afurika ni Ahlor na Logba zo muri Togo, Poko muri Kameruni, Sarwa muri Chad, Viri ururimi rwo muri Repubulika ya Centrafrica, na Baga Fore na Binari indimi zo muri Guinea. Hari kandi Arizewi na Bi Sinu zo muri Algeria, Siwa rwo mu Misiri, Pana muri Burkina Faso, Jeri rwo muri Cote d'Ivoire, Naru rwo muri Guinea, Muuke, Duri na Nagumi zo muri Kameruni. Naho indimi za Afurika zazimye burundu ni Mindari rwo muri Guinea, Tonjo rwo muri Cote d'Ivoire, Jeber Haraza rwo muri Sudani, Zumaya, Mowe, Nagey, Nangonge na Isu zo muri Kameruni. Nadusoreje inshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, mukomeze kugira ibihe byiza.